Салам достор, менин атым Нураида, мен немис тилин үйрөтөм. Бүгүнкү темабыз немис алфавити жана тугуштардын айтылышы. Немис тилинде негизинен 42 тугуш, 26 тамга бар. Бүгүн немис алфавитин үйрөнөбүз. А, Б, С, Д, Э, Ф, Г, Х, И, J, К, Л, М, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Немис тилинде умляут, 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 S, Z тамалары бар. Z тамасы бул 2 сы. Немис тилинде кээ бир тамалар чогуу келгенде башкача окулат. Мисалы, С менен Х келгенде Х болуп окулат. Ich, мисалы, ich machen. Ich machen. Richtig. Менен И келгенде Ай болуп окулат. Мисалы, Arbeit, ein. С менен Т келгенде Ш, Т болуп окулат. Мисалы, Stadt. С менен П келгенде Ш, П болуп окулат. Мисалы, Sprechen. В, Ф болуп окулат. Vater. Ал эми И биринчи келип, андан кийин келсе, бул И болуп окулат. Lieben. Менен У чогуу келсе, Ой болуп окулат. Мисалы, Ной. С, С, Х чогуу келсе, Ш болуп окулат. Waschen. Н менен В чогуу келсе, Н болуп окулат. Мисалы, Übung. Т, С, Х чогуу келсе, Ч болуп окулат. Мисалы, Deutsch. Эми биз текст окуйбуз. Das Mädchen im Zug. Langsam fährt der Zug los. Edgar schaut sich auf die Uhr. 6:50 wenigstens ist der Zug pünktlich. So ist genau um 12 Uhr in Brüssel. Kommt rechtzeitig zu der Konferenz, wie immer. Stellt eine Keksdose auf das Tischchen. Sein Frühstück. Nimmt einen Keks und dann noch einen. Fährt nicht gern Zug. Das kostet viel Zeit und ein guter Politiker hat keine Zeit. Also nimmt normalerweise das Flugzeug. Das Parlament und sein Büro sind in Brüssel, aber seine Familie wohnt immer noch bei Stuttgart. Also kann nur am Wochenende zu Hause sein. Diese Situation ist nicht sehr angenehm. Seine Frau ist immer alleine und auch für seine beiden Töchter hat Edgar Staub fast keine Zeit. Denn auch zu Hause muss arbeiten. Abends ist dann sehr müde und sitzt am liebsten vor dem Fernseher. Mein Gott, das Leben eines Europapolitikers ist leider so. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгер немис тилин үйрөнүүнү кааласаңыздар, менин каналыма подписация болуңуздар, лайк басыңыздар, ойлоруңуздар, суроолоруңуздар болсо комментарий калтырыңыздар. Көрүшкөнчө, auf Wiedersehen.